Ngomong-ngomongan. Cowok, cewek, yang penting subscribe. Dar. Kalau enggak, ntar digigit cacing. Oke, dadah. Assalamualaikum. Wicak kena merah wicak. Sampai dulu. Ah, belum berangkat sih, luatin. Ah. Ya. Ah.
Ibu-ibu, mama harus ngecek pada Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadara syahra syahri Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidina. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Ya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sahrul Ramadanil unzila fihi Qur'an. Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ayat Al-Rahman. Lagu dipayun, dibaros, Islami, dengan panitia penyelenggara Ramadan di masjid. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sholawat dan salam juga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagi keluarganya, mereka sahabatnya, kata tabiin, kaum umat yang turut-turut ada yang berkatnya amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, orang sadayana dina ayeuna karsa di jampo, mudah-mudahan orang sadayana kasihan misbah sehat, oke panjang, oke biasa, laksanakan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin kaum muslimin wa muslimat, dina raraga ayeuna beribadah kalian alhamdulillah kasadayana para masyarakat anu parantos hadir di tempat. Mudah-mudahan orang sadayana ku hadir di tempat dina di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Oke sadayana sakumaha biasa orang sadayana dina kamari bae melaksanakeun zakat fitrah. Oke neme bae mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala zakat fitrah orang sadayana anu nutupan kana 100% mudah-mudahan kami Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Oke sadayana para ibu, para bapak sadayana anu pados Nabi, mudah-mudahan sehingga kampatan dunia serta akhiratna. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin kaum muslimin wal muslimat, kamu acara dina ayeuna ada sesana ke dina para pemuda terutama pemuda-mudi, oke para pemuda dina sadayana ayeuna kamu halal dina ulangi 1 bihala dina 1 supaya sadayana siapa hadir ka madrasah acara ini sekali ka para pemuda oke pemudi dina ulangi 1 supaya hadir sadayana oke para pemuda sadayana hadir ka tempat tempat itu. Oke kamu dina ayeuna pelaksanaan Idul Fitri kamu mewakili isyaratkan ke masyarakat Allah. Oke imam isyaratkan ke dengan anak-anak ini. Oke kamu khotib isyaratkan ke masyarakat tokoh muslim. Segitu lebih baros, mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث غاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مسكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله